Well, gyda míle maigad is gyda maigad as a fel yma cifin mae gyda fi'n Bladhaire ta Fergal Mythen o'n Aonach a gyda hi Eachtracha ta sif haraf a ses da gwyl yn y dyn ta sio oscailt yw agos gwyl sgaf jamor dini ysdi le cellir yw i enw ar una waha. Gyrma gyda Anya dus ta bron amach níl mé lífa os mae John de Féin fi mé machoni haar sáile le trocha blin as an istábig fáil marí sé so tóga bugé Tá mé cosú le Fergal agus cúplan an seo an fear leinig I measc na hultig. Beitu cael gyda'r ni o byd i'r ciel. For mé an fáilte an cordiúil an seo I measc na dine an seo agus I culturlán Aonach Mhacha. Tá mé ann ag déanamh anna díochta don táiste Simon Coveney tá anbhrán nachfuil se ábhailt a bheith ann inniu ach tá áthas an ann orling chun an rialtas na hair an cuidiú agus takeíocht agus cuidiú airgeas áil chun an a hort chun an sionspanáir tábhailt an seo tríd an ciste 8 winteris Roinn Gnóthaí Eachtracha agus tá míad ansásta bheith ann agus an takeíocht a hort an seo. Yn mailat yn tynnud ta como galant agus ta siya gente ta hinta? Is culturlán ítach é lárna carach I crín an Ileán an seo tá sé antábhacht tá an ofig hir has ann I lárna carach freisin agus tá sé antábhacht a bheith I measc na daoine I measc na phobal in Aonach Mhacha. Wel, bwy'n soltas yn chadilad a dy le yn Aonach Mhacha gyda míle maigad as y fel